Ahe, ndamukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the psychology. Lo a ri karhi a onheliwa Vito, of course. Hi Dr. Nana, ku nga yin'wana ya ti-producer. Yeah, so Dr. Nana, as already stated, a producer. As you can see, the account here now on Facebook. Mara ine ta ke focus on TikTok. So got TikTok. So as you can see, she account ya Dr. Nana ne the producer. Ta tlhenviya ka swin'wana after this, mara a hi sunguleni hi clip leyiwa. So lo fika hi pfula la hi fika hi kuma ku na clip yo karhi la. As you can see, yi nga fa hi tsala ku Sayicology 2024 Twerka. So ta sungula hi pfula nyana hi twa ku endleka yini hi yona. So as you've heard, loko hi pfula laha masungulweni hi twa, okay, I'm sure hi review, of course, hi twa voice ya Sayicology ku Twerka n'wana says, as you've heard, okay. Then of course loko hi ya mahlweni se ka yimbeleriwa, of course, okay, Twerka, okay, Twerka. So loko hi yingiserini swi endla of course a track ya Sayicology. However, I shona guys, I shona because track leyiwa ya artist yo karhi yi vitaniwa ku Technology. Ma yi kumela mhaka leyiwa. Na cover ya kona of course yi kona kwale ka account ya Dr. Nana. Ya le na tracklist ya kona, so very i Technology artist ya kona yona tracklist ya le kwala. So Twerka leyi ku ta ku ri track number 7, as you can see kwalano. So leswi yi xi ku Dr. Nana la swi very very wrong because yi tagisela Vito, because ni cheke ti-comments la vanhu va le ku hlaseleni strong. As you can see na va-archi kwala va le ku kombiseni ku swa tsandza, va Mthombo kwala va kha ku kombisa ku endleka hina tshiki once vo tala maswaku va against swona. So Dr. Nana la i onhela Vito because i fika a tsala mavito ya Sayicology ka track ya Technology. Ma yi kumela mhaka leyiwa. I track ya Technology a hi ya Sayicology guys, vo vona ti-voice to yelana. So a hi ngheneni ka account ya Dr. Nana ni mi komba swin'wana. So as you can see kwala na hi 9 February Dr. Nana i fika a posta this clip a tlhela tsala on top a fika tsala ku Technology Good Friday, kombisa ku Technology i le ku teni, okay. To yelana the voice, as you can hear, okay. Ma yi kuma musi mhaka leyiwa. Then you can also check another clip mi kota ku swi twa ku himpela ti-voice to yelana a hi Sayicon i Technology ku onheriweni hi ndlela yin'wana Sayicology ku based on that leswi nga postiwa on TikTok swi wrong ku va ku fa ku tirhisiwa mavito ya yena to promote the other artist a nga na voice yo yelana Sayicology. A hi pfuleni na leyiwani. Ma swi vona to yelana. Ma yi kumela na mhaka leyiwa to ku yelaneni. So hey ku ta tika guys because Technology ta kha humesa hi Good Friday na yena na misako ta kha a humesa, so ku ta ku na ti-voice timbirhi to yelana kwalaha or to fana. So swa ndla van'wana va fika va twina ku Sayicology hikuva ta va kha humesa ti-projects va ri vambirhi. So mina rini mhaka leyi, mina Technology ni nge n'wi soli ka mayimbelelo ya yena ko va voice ya yena leswi a yimberisaka xiswona. Laha ni ku fika ni sola ka mhaka leyi ya track ya Twerka la because i ve idea ya Psycho. Hi Psycho ku na clip yin'wana a hi endlini kha ku Twerka a hi vekeleni lani. Hi mina waloyi Twerka man, Twerka wena n'wana vosesi, Twerka n'wana vosesi, ya Twerka n'wana vosesi, Twerka n'wana vosesi mabyongo hi nyama Jimisi ni ri kwala la hi nyama straight Jimisi. So ni vona swi ri wrong ka track number 7 ku va ala ku humesa leya Twerka because vanhu va ta twina ku i Sayicology ku hi nga n'wi twa already a kha a endle video clip a kha ku Twerka. So ni ngo sola hi kwalano ku va yi va idea ya Twerka. Then ni tlhela ni sola na Dr. Nana la the producer ku va a poste track leyi yi tsaliwile mavito ya Sayicology. It's very very wrong ku ri ke ni xa Technology, it's wrong. Leyi outro ya hina leyi outro ya hina a xi twi hina na nyathi la ha ri ku pandziweni, of course la a va ri le eSimple Kitchen. Na vona ku na ntisi va tseketseriwini mkhulu la na vona yi va tiyisela na vona mani.
hayi a ri hedzi guys gaza i gaza swi komba rirhandzu ri ri ku hiseni